12 сарын эхний амгалантай цагаан сарын нэгэндээ айл болон овоо босгож аль сайн зүгтэй мөрөө гаргасан дээд хурмас тэнгэртэй тахил бүхнээ өргөж наран саран шиг гэрэлтсэн нарсан мод шиг дэлгэрэх дэмдрэлтэй сайн өрөөдийг дэвшүүлэн эндээс мэдүүлье. 삼성애가 길는데고 하우링 사링 신리 내경 어쩌다 이리 되되고 한능의 세계가 가득한 대셋 한가득 시대 모르고 하지마가 토소를 타와가